Bila keluarga besar berkumpul, memang kecoh. Anak-anak dah terjun kolam dulu. Pakcik-pakcik dah standby nak makan. Mak-mak sibuk cari periuk. Semua lapar. Tapi masalahnya, barang dapur pula tak lengkap. Jadi terpaksalah masak outdoor, tepi kolam. Dan bila tak cukup rempah, tak cukup bawang, memang boleh stres nak bagi semua makan. Tiba-tiba, Cik Yah bagi tahu kita ada pes dapur retort chicken. Terus semua ceria. Tak payah bawang, tak payah rempah. Buka pek, picit, terus masuk dalam kuali besar. Sambil masak, sambil tengok anak-anak mandi kolam. Sambil kacau lauk, sambil borak. Suasana santai, angin pun nyaman. Aroma naik sampai encik suami tanya, "Masak, apa bau sedap tu?" Dan bila siap, Masya Allah, sedap. Rasa memang ori, macam masakan bonda di kampung. Semua puas hati. Yang tak lapar pun tiba-tiba lapar. Yang tengah mandi pun naik sebab bau padu sangat. Anda pun suka travel dan masak santai di homestay? Wajib bawa pes dapur retort chicken. Ringan, cepat, tak serabut dan rasa dia memang wow. Klik link di bawah untuk maklumat lanjut.